Ráno v zhode alebo počas popoludnejšej pauzy. Začínam s čerstvo namletými zrnami a končím nadýchanou mliečnou penou. Káva ako z kaviarne, ideálna na stretnutie s priateľmi. A čiste nezaberie len pár sekúnd. Philips Latte Go. Geniálny, tichý a s nadýchanou mliečnou penou v tomu. Co to je? Praxe! Co to je? Ježiš, to strašne sviení! Nechaj, ona ti tam pôjde. Jak to, že sú dveře do garáže zavření? My je nikdy nezamykáme. Co teď? Zkusím je odemknout zvenku. Jaký krásně mě sviní, dokonce i ucho. A? To nic,